Nirmala Kenyam kanasan kontin barwa entity ba kalin Kenyam lerda de yelling a lerma bej bej wike Uganda kadwa misha jaga gwas danan chaja gorton ke chaja larton ka kwi ganwer in kontin tere dul gor ka Uganda te ko mishalat gwas me ne de kontin chiraj majikan nguna kene ish te ka Uganda ne ishi ka ga dang raw tiga nuare te dul gor ka ishi kan yiken chikan ka bat lo chikan garato chikan waken chikan kongwok namo mishalat gwasame nguda kana confirm ya toki ya kajundo wo shirwaja mo shaben na madewa kan ideala content tere which ka Uganda no shaga na itin content ka Uganda ka kwi gat ten content dul gorka chawraja mo shaja kweni nono gorjen odeje lariya ko bi araj kaneti juga ne ideala content ka Uganda no melero da mo shaja lingone en go te ga dangro te shanak kiti shangot je Uganda gorjen odeje ling namo lermu goro no de yana ling kenyam ban wo ler do dien ler ro gwasame re wicha ka gambe lang chikon ngaje no te ga gan dang baro te cha kep ja mara ke fano group re wiki Ethiopia ka jien dien wodi ndol gorka anta mashala no sha ga to sha ka luin ka korka mi sha yo to shop ke 500,000 bur cha ka yorpin kwale kwich mi sha karep ko yoro to wala kan karep gwasmi moche je no development center chika yori shopke kinir kudang jo kan yorpin ka che jilwa kot che yori shopke kinir kudaro chicken ga yorpin kan yo to madien dial ke yo ti kin ti kudang ro wa sha ga chu jangne ti ko do dana shalat ke je wan tam sha kulun kwale kuje no wo kuje dien ko me sha ga yo ke yo to sha go yorpin kan ne to de ga lun jok ke gambela chicken de wo niam de luni kan joko ku kono go dong de ganyo ko makap ka keni kon la mara ne ko mi jan do bana kan je no bu yo kan galat ka ja raj mo mi sha kwen beje no ye mete ka ler mi shore le to ka kor gwasan be biya raje me biya jeling ler jo gwas me bana ling amare ka dan che chogre wish ka nyirol kanti je ngaje no te kor mi to ko kor che tok na pan ka je ne ka gwase dan chala do ne dialon konti ci ye ken ci ka tesnien wa antama wa shop kan DH ka dobra na shalat ka jam kana doctor take a board raja mo amisha kwena netin content tere wujin wini ka ta ndanan ci rek ci ka to ga re wujin wini ka jirol gor jen wo be nyot mandana sha gor ka dobra en ci to ga ko gor yo biya information mi go biya jelin bana mandan le rodo bu konen ko te ga war gande sha gor kan war gande to gor jen be je nywaka ye ke baka nywaka ye ko dobran chwarga ma shaben ka jang no gwada me te warga ma shagor gwasa me ke Wednesday ka October 29 2024 wa chawarga ma shaja gor ka kwiri ka manana chitok re duar kanyirol kanti kam duaran chalke mot section ka she pol kana she kertut kanitin kontin chire ka ma chitok kamdian gwas me chala do ne na re kurdana chitok Chineti shop kongwan chika lutin la jen ping na nendi alkon chala no ne shop kongwan ka jen wat ga ko na me shimana na ela yena won ne shop kongwan chika lu ka ne doctor shamu ka bot ler hiben ka ne amne chala do dong ne ro ke ne shilu ka ne ti shop di te ka bot ta me chala ne ngwan shika te nien ka ne dang doctor te ka bot di chawra mo chajalat wa kuru charo de lat ne ka changa nang rid bangwan wa en do badan togri ko moko je wa togo ne ga chanya ndang ro bangwan ka pai badde ke dan jen do be dan e togri ke ro de je me mo she dor ben ne ga jaron me ne ga jan pai me la pai wala me chala do men chiro da lare which en wini kanyirol kanti re we ke jongle state chala do me ring me je ga long me chide tog nyok ki che gwano daro tog nyok chawra me chaja gor aram kel mala honorable nyamar luñ te shot ngundeng Jaram dala Minister of Information ka Communication Revolution Uni ka Tarrington Contlero din ka Jonglei State. Chala do ntama chi kume she interfere ke she uten ko shirki to rikri chirka to toni shikande we ka mu ka niam. Ko de nath de kana gorno biga shen kamal ka do brana chirka mo to ko de. Ne me agenda na chalat. Tim redian me shanya wala gwata me. Okay. Wa ta danan shirik cho lat ke wa ngude we ka woni amman kor ka do brana chalat ke wone kor we kamu we niam do bdan gurga jantam gurga nwadi alko de kan nyurol county de kan right ke din tin koni teten kan ngwen tin konti la ngwen nuore
chene ngwane kondi la ngwane nyirol de na roi keke ko kende ge tega mal de kan mal de kan jaga ja te wano rewi nyirol county chene de ngwan tiyo gwar gwaz mga social media ko de mal de to rewi nyirol county dundo ngode antame bana lero dian balan le nyok mi lin kon ka kor kemi dong chi kor wani diatin kon lat ko rudien chi kon kaling du no men shaling ni won kenen content chalat gwaz mga social media chwa ja peru jeno yen biya ji Uganda biya roi keke kamanda na chode lat an wote ga gan no dangro ti cha ngot kiete cha na ga Uganda radio gorka manager gorno biya roi ke family tong mi mura je me kai ke tok message dana cha kama dum do gor jen wode jen gorno de jen fanya wot kamran lero dan biya ta kamal ban je umro den